Agus ha mac ar bhéile a chlára go leor as na hiilein an háast, ach sé barachgus barachcin chuil seos chlára a sin féimechaid. Sa go mana sasas a lá an dú, ach na agus ha riatanach sin cum le dóir. Na filmigin a seo cúteach go bhfuil am ar son an am dhi teach. Fuidir sin úsach a bhópa. Fuidir sin a gleachcaig ar son a bhí cíineach a rútain. Had na gyddys ar son na gynalach yn adda hyn. Le bhí sealtain tasglann Faodail do chuireasnachdan, ha folliseach go bhfuil luach ag na cruinneachí túsanach do na gynalach an ága. Ha táirde na cúspid in na chaid an chláraigh fios na go bliana idas, háast imimecha a dú, mar chaall fopal agus féin aine. Súil a bhí dóigh as a déiteacin a tasglann filmach leachcha gus beachchacha mar a surin gan a chuireasnachdan acin aharacha agus glósa é d'irst. Ha chom mas ha córdí daine bhí sin amach gan néicin agus dioch brí mai dhéin I methe I bhacu a gins daine I bhain sanna siad fálah si dioch dóigh ma a han cainoch. The Faodail project has been a really positive force in the way that it's engaging contemporary audiences and the community with archived material in a way that helps to develop narratives and stories around that material. So it's more about a living memory, how people living in a place today might engage with the history and think about the future as well. Anna weiter screen mar gan at se weer dat time capsule die shallow in mar va be ar vai heen kopus agus as in le tangel gewil sinnach haast I de gleidheadh agus gleidheadh is go music dunne gar bethe lá galaf. Cuideach in na filmichin cha féilmal. Het is een smuinje gemeen dat bij een hakken. Dus geen lichte leerdig in de nest. Dus ik the benefits of slow. Als je niet kan je ook een nater is een heel een zeg. Ik ga mijn smuinje niet iets zijn gehaald. Zullen we gelijk kutre mag komen je een ook die shallow het film na het eile in maar ha zie je die en ligt het bij een geen toen je daar maar as sin pe dú. Get a ha go leor aharachuch agus a glósa de dúirt, ha imimeach rút a thuh canan go háid is spertas canan. I dhéimte chláireh tu bistúi má teich bliana chanin. Chultarail go na filmich an fuchin dheisiad bliana. Na smún warsin nar sòisealtan na hasin inniu. Hasin ka danu na stulis inniu den chana na chumala dáh. Maar alle stoeaking ga we nechtri na skialachken na togen behe ganan goede senatje no galik berstich maar gebier. Gun kulter ga we kanen aking. Agus gun ganen ga we gegulter aking. A han een filmje na sin biet hokutjachal maar friaf gurus is een skialach kasinietje. Leis sin coitar na cruinneachin a hacinn na filmichin sin bhí coimhearsnachdan a drás sa ríist agus a féin agus a lorach cíal na ruútan stocha raon misisiúr a bh mína sóige agus an I lán inist. Is a cíal éitir sin agus có thunnam a dú agus cóchan na clán acham. Everything is so much more accessible today. A lot of the young people would prefer probably to look at something on a mobile phone. Once it's recorded, the beauty is that it's there for people to use.
A miafra joch go bhfuil na filmichin ann, sé dói hawn ar bhí dúsgach cynochan na dhéine. A hu fémach in coirsnach, a hu fémach in dhéine hin cwmach. Sin chwch buannachdan, na coirsnach sy'n bích. We have more readily available technology, and just to be documenting our everyday lives so that, you know, in time, in future generations, people can derive the same kind of enjoyment out of the stuff that we are doing now. Yn diw, ha barach ffilm ag y fôrchwyd y gynnyr i dy ffôn laifachge na ha as y tasglann gleidheadh. Leis na ha sio, har y tocail y cheist. Ciamar a heit acyn i'r tasglann yn ffilm y stiwdig sa nawm di tseach. Fel da iawn y fi clech gyn y siawn ffilmichan, gys tarstorm bechgachig na hasin y glachgach yn y ffónichan acyn, agos carson. Syl y biginialichan di tseach gyn fech, gyfer ffilm y la diw aniw, agos mae'r hawla anasach gyn lun ac yn hyn. But I think that's been a wider change in society in general, and maybe it's the changes in technology that people are circulating films more widely on the internet, that I think there's a more openness to non-commercial cinema and recognizing the value in that. Sé dh'ìomhaighean aniu son na chaith na videos seo dhéanú charúach ó farasca duine, well charú cameras ag chúl duine, a chaniu ha cameras ag chúl duine agus a mis bhgar an cúnart go mí fad a cúsa cín. Sé opa dh'ìomhaighean tuig dé ha cútarmach dé ag gúirí caman agus dé na chuil an na dòigh ha mis mo go luach an go dhéir. It's about giving a glimpse of the everyday experiences, and I think in that comes a form of resistance and a form of empowerment to tell the people's stories. I think that's really important. I think the archive is very important because it's part of our heritage, and unless you know where you come from, how do you know where you're going? Ha an tasglann Faodail a chuireas na gadas an eile hacinne hubh dòigh chultarail na Gael. As an nám digitach seo, ha na seawn deala an torscain sealadh úr luach ar neachtarí. Go forstanach hánig na filmichan seo a folais ag ann far a bhfuil na sealaíon agus na duine háast an lan caine. Is sin ag ann far a bhfuil cúltar na Gaelic a gathracha go mór. Ha sin go mór a dúr go dig seawn chronichi an eile bar háast an sa héilein an siar. Ha stellir go bhfuil luach mór an chláirí an de bhés na héilein mar cinema scíide, passing places agus project Faodail. Sé a chéis bevógatá, ciamar a chrúichas sin tasglann an film imeachí gan nám di teach. Ar cuireas yn ac yn y diw a iddlu agus na bidh dúine a has na filmichan seo
le na hacan do gaide san rút an chumála gleidheadh chaithite de. Rút na haltúine máthag sé gur na hataharsta lá dú eachtarí na lá máideach agus nach bí sin máthal gé ach na rúta na ha ábhaisteach cumanta stá nach bí a damna máideach agus státha láine bhaideach bí sin is múine a bearlam go sin sé na gleidheadh. Ach mar há gaithcing film hawn. Ha de bhealú agus á cantal téin ba me se ann goteach a céine go mar sin sa céine a go mé a fála agus a céine go a bhí blán ó fuair so ha chócutrach a mé chutálaide go bhfuil a dán agus féimi sin barach gain agus a lárach gan gaá sein féigen na hélainn sanna bhí go lárach. For me, the Faodail project was really special because of the material itself, but also how it's engaged with. And I think that a really important part of archival practice is not just preserving the work, but it's ensuring that it's engaged with, that it becomes an active archive, that stories are kind of generated from it. A mis múine chu gere dh'ìomhaighean a bhí clúacha filmichin agus a clechcaigh seo ilimichin son chultarail a haispeanach hadis iad na blianachan. Tá sin géirigh go bhfuil suíocha ann fear an sinne Faic le gíchte sin son na cinealachin an dh'ìomhaighean go nuair a gaiith an sinne clechcaigh. A mi cyrsin na háta sydd gyda siosyd táiseach í seo, chan i seo déalaigh ag ítead, agus siarad mabhúd an.